Njani ma? Siyaphila manje ba. Ungu-wise man? Yeah, wise man. Waka-wise marketing? Yes. Ngileni sengisathi imoto temandiya. Yes, ngithi la. Kunanonto bekonzinisa ngishaka Swaziland News mina wise man. Nanonto bekonzinisa lothi nithethe 210,000 kuye. Nathi nimthengisela i-BM lefile. So le uthi-ke ngokwalwamixa lapha kulamandiya ngoba u-advertiser ka-Facebook. So nyalo sewehliswa uyenyuswa sekuphela inyanga kayitholi imoto. Yes. Uyayadi yini le ndaba leyo? Nkosi indaba ngiyathi kakhulu indaba yakhe ngiyisebentile kakhulu naye. Okay. Samthengisele imoto maki i-BM 2017 model. Ngosi leti moto leti wayitest drive konke kwaba right. Uyabona ke leti kwakhandakala konke sakubona ngathi ku right. But nasahamba endleleni imoto yadevelop ama problems. Washaya babuya bam-attend bayisota bayibeka la. So and then I just kuye le moto okay. Le moto lesenenkinga so ngeke kulunga ukuthi aqhubeke nayo ngoba ngathi ayithemba yabo. Kufuneka a-replace ngalenye imoto kanti le moto iphone eBotswana. Amsendele i-picture le moto leyo ukuthi okay. Nayi le moto nayi lengiwendiwa ngayo. Utawureplace ngayo. Manje nayi uyayithanda kakhulu. Yini ligama lale garage? I-best bani? Best Motors. Best Motors. Asente njena e-wise man. Ngoba lama explanation la ukuthi mina ngithenga imoto akhokhe 210,000 uyathi imali lenganani le. Lonyalo uthole ama excuses. Hayi. Lokwenze video nankosi itolo lothi nje bengeke. Ukhona imoto lenye libamnike yona bamkhombise yona. Uthi akabe siyangithinta nathi sayibona le moto. Ikhona ilaka Sharpfred yona 2018 model. No man, atasivani. Utsenga i-BM X1 nga 210,000 ukhokha imali imoto la ithanza ngole BMW X1 wayikhokhela imali. Then itholakala ukuthi seyifile. Manje nase nimkhombisa lengempela ngumuntu wesifazane lona ngeke nathi nqise nimnika imoto lengasi le value lena lekayibhadela. Nine mnikeni i-BMW X1 or 210,000. We understand? Because where I'm coming from lokuthi lana nina senifuna umnika lenye imoto nemthembisa imoto leseBotswana kuyophela inyanga athi uyabona umnakane eliphupho lokuthenga imoto. Yeah, ngiyabona. Mina nyalo nje kusende ngikhuluma naye wena Nkosi. Nyalo nje kusende ngikhuluma naye. Ngithi ke mina kuye ngakhuluma naye wathi no the best way sina bambi fund. Yabo bambi fund imali yakhe but bethi imali yakhe. No. Wathi yase kodwa imoto ayithanda yena. But iproblem eningi ama registration lena wakhanda athi bathi ke wathena usigathi 51. Wise man yathi le explanation yokuthi ukhuluma naye kuseni angithi sowutela kimi nyale kuseni ngisho ukuthi kuhle ukukhuluma. Yes, ekhuluma nawe, yes. So ngicela mina uyele kulamandiya la wamixa khona. Namuhla. Ufike uthi kulamandiya akanikete lo nonto beko 210,000 noma imoto lele kayidzinga. Yabona lokuchaza ukuthi imali kude if imoto ingekho shothi imali ikhona. Ngiyabonga Nkosi. Ngeke bese imali ayisabi khona lokuthatha imali tebantu kanzi kanbanike lekufanele banike kona. Leti moto setidulile lethi imali kunemsindo la ukhona khona. Leti moto letidulile. Leti moto letidulile so ngeke umbakhokhe 210,000 bese sopha kunilandzela nine for a whole month imoto ningamniki. That's not fair to a customer. So ngicela njenge agent wena wahambe uye lapha kula mind wayitshela ukuthi mina sengikhulume nawe
Ngicela namhla bamnikete 210,000 noma imoto ngidaphe nje ngihlole kusasa. No mina ungangichazeli mina ngoba sokuchazile. Mina ngifuna kubona ngemoto noma imali. Ngoba lokungichazile. Khona ngusagesta mina. Kuyimoto noma imali. Khona inombolo yakawetsa onayo. Yakabani? Khona lena WhatsApp ukuthi I can forward you. Okonke lebekhuluma naye and then bese ngubhatana inombolo dala manje. No ndakunika WhatsApp but ngicela ukuthi lesikhuluma ngokuletha imoto noma imali. Yes, angithi yabo ukuthi wena ngothi lokufuna kwendekela. Mina ngikhulume naye ngakhuluma neMandia futhi. Nami yasekuseni ngikhulume naye ngalo post akho. Naye egile la bekulena ngithi soyithuna. Bekakhona naye. So wakhuluma naye mndila naye. So ngithi nawe ngakhuluma naye because uma ngikhuluma naye egile. Kuye kwendeke yade Wiseman yathi mina ngithanda into seshe siyicethe umuntu wesifazane lesikwati ukuthi lapha emagaraji bavamisa kuba kudlala ngabo ngoba imoto abatati yakwathi lokho ngiyakwathi lokho vele kuqiniso vele lokho so vele simele lokho kumele kakhulu kuloko yini simele vele thine kuloko noma ungabuza simele lokho ukuthi kunendeki vele kuyi because vele she's our client. Okay ngicela ke ukuthi namhla uye kulaMandia noma wena watsinze mina ngeke ngiwatsinze mina kwanyalo ngitsinza wena ndawo uyakiwo nangabe ngibona ngathi ukuthi umehluko sengiyakulolo tsitsele imali ngiyalo wena yani kulaMandia two wetinto lokufuna sinike lo mfana abantu tona imali noma imoto sithe ucela le zinto letimbili kunye kwakhona ngiyabonga Thank you.